Kamu kata dia ini ada mulai lah sebulan lah nah. Kan usir bapak. Ya iyo deh celah tau Quran banyak. Pas alaku apa? Pas laku ngencengang atau je arah apa iyo rah mek laku ngencengang atau ngara lek pikiran dek laki nah cek karo laki na ngaji ya ki kepikir arah apa iki yu mek ngencengang atau Tahu le, iko yakin nga kakakang. Lah sebulan lo mulai. aduh apa yu mon karo orang laki ngaji lah cek ngaen Ya jaringan kok kini ser deh kak. kaki nga orang laki ada boleh karo orang laki aja ki koneseren Boda apa nak kena yu kedua lah cek kikir pikiran orang Bah laki melolo atau karet ro. Pengamik lah cotot. Boda apa itu nak? Mi melolo atau karet ro bi alik. Tahu pak, iko king kerong ketang lagi. Mai rapa pokoknya ketang lagi. Berarti ada ki neser nak. Iya pak, angko kini ser ketang lagi. Tulis sambil aki mulai ketang lagi. Di mangkana bada reman, lain rengodi kadi iji. Kok magil atau wani pasake sang ati bi sang mantul, tetapi koni nak, isari nak. Lalal padalem meletaan, sak katelen oreng. Iya pak, ingat ya. Iya nak, isari bingko. Lebih sang anak. Ikoni nak kain mantul. Kamu apa ru? Kamu apa? Ngoni na laki na yun na Ving. Aduh apa pak karo orang laki ngaji ya? Lo coki konen. Mangkana bada remah Ving. Wa yun na ki neser nak. Hua apa? Aji benyao teki ko toko jang. Dongko lekan kita nyaur. Lo coki konen orang laki ngaji ya? Pada magi sare nak. Apa kocang meki konen? Orang laki tak tahu lah aku je ki konen. Duh. Peter. Panda. Laki na nisa ro kam. Peter. Aduh. Manto mana bada din ka. Nakala poleri. Ti bada di de chong. Udah apa, Pak? Iya mau yu mole nak. Engko geng demi bini negake nak. Taker ngeh kenangeh taker akam miana pa na ibarma Roma. Mayu mole. Ki foto kan kok ada, Pak. Ya ki foto nak. Mosok ros terus hedret tok itu nak. Lo enggak hede si meteleng kok ya. Lala cek lungen pole kok ni cek becek nak. Mayu mole. Nyata nang kok ki serki de tangbin. Lah abit ko lo ngala. Lumay, Pak. Orang ajar kan aja nak kena di makiru dia. Tak onan sekalian. Kamu bapak. Aduh ya. Coba tahu ke diri Petoron, sebagai mantu kurang ajar. Aduh. Cika. Soko jong. Iya salah. Soko jong. Iya salah. Ayo. Kaki sambil laku apa bener Pak. Minta anak-anak sendiri ya. Jom Pak. Kurang ajar. Jom Pak, marah apa marah? Kaki bipah tedungin bawa aja dem malah kok apa? Aduh, saya tahu lah bola ke sini. Itu orot. Kamu bapak ruah.
Orang lah kelak lo tik datang. Renyak lah malam. Beda apa ya? Apa le? Nyak tanya kan? Mak deh iya le. Kecerap le kentro minta nomor WA. Ken mare lebih dekat deh ya. Jo. Lah aku na ngukur embong kaburuk ke timur minta tang nomor WA. Sorry ye. Kini kira nolak ko le. Ya dah mah peker tibi lah. Oh ya le. Ngatu di kipah bang nabang ya le. Ayo bos, makan bos. Tak kira bang nabang dah orang korang ngukur embong kaburuk ke timur ya. Oh iya le. Genteng patot. Orang tak genteng. Apa kayak gitu? Bos, kesana hotel masih kapi telah tahu bos. Ya kena ko tolak di cewek itu nomor WA tak beri. Aku engkau lo terima sebagai bos kaki deh jom. Mau anak buah aja tolak tamat biarin gini. Nanti pada mau Lala dia apa ya? Angan luang bisa banyak. Cinta ditolak, Marti lam bertindak. Bamar tilam bisa apa bos? Kurang eding kok je. Wah beda kila norongko. Angan luang bisa banyak. Lala atar aki ko maran je bos. Ke Bamar tilam je. Iya reki, maki pak bapang ginoro si bini begitu. Ongku je. Ongku. Makan mi bos. Ya mayu. Takut untuk malam. Orang takut tade. Ayo bos. Lah ada emang bos. Ini kasih order. Tahu tak sih godi. Dah masih akhirnya soko bayar. Pada mayu. Sebab dinafi motor. Malam. Tulen. Tak orang stok tade. Sekira na Bamar tilam juman ti ongku ya bos. Bala lah petendang. Pertajakan. Aku manti mau di marti. Oke je bos. Di maro mana bos? Lu uwa Lu, ru ya. Cong. Lama ya makas bos. May lapa ada pa bos. Teka. Ya lah bunga tutup bos. Bang. Masuk cong, Abu kati bi lah bunga bos. masuk. Ayo bos. Maju. Lo kan dereng bine ya. Iya bang. Nggak tahu kaki bang. Wah ki anu kati ya kan. Jago ki bos. Bamar tilam bos. Langsung tahu. Gampang cong. Di putu nih cong. Andi bah. Kemana? Coba. Laka manis nih cong. Patut lagi cerita. Nyaman siapa cong? Manis bah. Iya laka manis nih cong. Nyaman cong. Manis bah. Benih cong. Nyaman ah. Ih manis dia bah. Gak lemahan nih lah cong. Ih manis bah. Nama bah. Iya. Gampang cong. Ari bah. Kok tro. Beng abi pak bapang bah. Trona benga kakake. Iya. Bering pak bapang ngetrona benga kakake. Ah iya bah. Gampang. Cek dulu ya. Iya bah.
Ari cong lamare uthuy ko ya. Deki mon depak karo mana? Antamaki dia keserum. Tuana jelma moro, jelma mati, ajian semar misem. Munta misem, kok misem mati dia. Oh, siapa? Dema tuana cong. Jelma moro, jelma mati, ajan semar mesem, untak mesem, engkok mesem mati. Bagus. Sabar. Aja cong make beningking sebini to. Make bapang ngoron. Beng nabeng. Beng nabeng. Ongku di bang. Montak nabeng. Beli pole kaki jempol yaki kang ko ya. Oh, siapa? Nyak tanya apa? Arah apa mata nama celeng nih? Beben apa? Aku cong. Engko jah diterakat cong. Lo dung tedung. Ngara bedela 5 tahun kok tak tidung sakah. Merengeski ya bos Bamar tilam bos. Iya kaki baru lo pertajikan. Pak Cun dibudin wa bodo lo tahu apa bos? Lah kok pertaji dek Bamar tilam bos. Kaki lo tahu jalan jelek. Dedi mau bos. Aja tentang TV saya terak. Oh, iya bos. Di cong. Lala deh ba ya? Iya iya. Lah mulai. Laku nih ya. Iya ba. Iya ba. Lawi cong di cong. Di cong. Sekarang kau ngiba ya? Ayo ya. Iya. Iya ba. Saya nggak tuan siapa kalau pecong yo. Oh iya ba. Ayo mulai ba. Bada mah bos. Sekiranya nyokot ongku ya. Di Bamar tilam ja. Lagi lepas tenang, lepas tajikan ko, lepas kunyo ko di bawah marti. Oh lah yo, oke aja bos. Di mana bos? Wah, ada cong, mana cong. Dua mana? Iya. Aduh bos. Lah cong, lontom makin. Oke bos. Jelma moro, jelma mati, ajian semar mesem, montak mesem, engkau mesem mati bi. Lokot masih strong bi pak bapak. Apa, Bing? Tahu, Pak. Dia mah cong, mari. Lala jemput itu cong. Oke bos. Mari nggak keluar kasih. Iya iya bos, siap siap. Aku mati kelena kana kele sing rayu engko ruah. Kenapa? Wana kana arula kara kurang ajar. Aja senambung genteng roh. Kemana? Jua. Dia mah cong. Taklah keluarongku abi pak bapak bina ada. Ah iya bos, mau di Bamar tilam lah karabong na bong ongku. Siapa? Dia tiba mau calo. Sama kurang. Budung siapa? Budung siapa? Burjong. Maju lah, Jong. Patek mau kurang ajar. Kenteng lo berkabih. Patek kurang ajar. Kurang ajar aja. Ayo, Pak. Badem mau Bamar tilam bos. Mau beng nabeng ongku. Pas tapi kita beng pakai petel bos. Lama cempol akhir. Lama kan suruh cempol akhir. Ya bos. Makan bos. Cangkuk sih mas. Ayo. Ba. Apa cong? Itu nih nggak benar lar sabu. Kita bong siapa lagi? Emang lagi bah. Toju hulu toju. Lah aku tak tahu dia mau setir apa. Arah apa derem mah cong? Lo man tidak ya. Bener baman cina mong man cina ba. Terus. Tadi pak beng nabong bi pak bapang kok dilepas petel. Oh cangkas. Cetrona beng sama ke pak bapang cong. Peneji sih kamat sud bah. Sebiner terus apa kah? Kata anak buah deh. Ya tak lah na bengongku cong. Terus derem mah. Terus apa pakening apa? Terus nih ser ada Iya bah. Aduh, cereng kaki pah ngucak trona beng. Lain gua cong. Nakin luang pole kaki. Kaki mau ditak mau terusan kok kata anak buah aja apa? Lo kira cereng trona beng kocang cong. Kalau selabot apa bunyak ki bah. Aduh, apa cereng yang dua bung. Selabot ke pani buka. Lah majar seket. Paman siap ung sedia bingko. Alo kelu. Kau cangkai kira pada garansi nah. Mau lo bisa. Iya. Toju. Sing apa tak mati poli awas Toju.